Marko Pavlovski napisao je zbirku pjesama Izlet u Dachau i pjesmu Logoraši. Logor je stanje uma, beskonačna praznina umorenih sati, sabranih u mozaik krvi i mesa. Proces je to sazdan od zvjerskog mehanizma, probavit će nas sve životinjski stroj, golemi čeličnim paukvodima na svojim pipcima i mi nestajemo bezimeni brojevi od ljudi, blijeda tjelesa u ljudskom bezdanu, zlokobne ideje, ispražnjeni od kosti u ljušture smo, kukci, pa čak ni to, samo nalik kukcolikim bićima, ali niži, iznevjereni od Ženeve, napušteni od zapada, prepušteni vatri neizbježne smrti ili životu koji se tako ne može zvati, jer obrijali su nam brade, ispalili odjeću, zabranili knjige, promijenili nas, preobrazili u ono neljudsko. Ubijeni smo, ubijeni. Zatrt nam je jezik, zabranjeno pismo, jedina nam je nada da u budućnosti neće biti ljudi jednakih sudbina, obrijanih brada, zatrtog jezika i zabranjenog pisma. U toj nadi mi umiremo.